Diphu Railway dungarai kido panbari puarong eviction na sai kideng pon. Pirthe penjakong kithinai pulote ke charli ta eson lola sonsi Dholajan LP School hema sarnung hengnola babu thak KAAC Education EM Richard tok bi theglong ledet. Ingdeng krehini KNCA tiripi amei bi pon pen kapachun pon. Pirthe penjakong kithinai pulote ke charli ta eson lola sonsi Dholajan LP School hema sarnung hengnola babu thak KAAC Education EM Richard tok bi theglong ledet. Nilip MSC constituency ki parlo chukki hola Dholajan LP School hem ki dam tang aru achiklo anarlo class do bomahut men tomon ki theki japan school hem adung atheng pi ki krabahut school hem hi aru matheng pi babrailo bonta KAAC Education EM Richard tok bi arjulong le chikrong det KAAC atum loki charli ahin kang khurponjia phankali sikilang ki pangrai chimandet Dholajan LP School hem ihina romana thengpi babrai ante chiklo jon thompleng dada phita non anta ka salok le rek pena jok non Paipai chiklo class do bamahuta do athaya besi arve lipraban pinlo quality education aphanjong sitimang binong lapen akam pen alam pacheton rapet jipulote non amat ke AAC atom prabjin pen Laso loki charli hema sarnung kana hok lapen arpong kang rai hai hui puthot sideng ponseraksi ke salok thupa meji aphansi ke melo pusi hadak ke do arongara tum ke AAC aphan ka chuning ripa do pon Laso hut bangke thomarenga hu ki soduna tuma phanta methanga hin pensi se chelang ponanglo Laso na hut ke se ka chelang aphan ke AAC pentanang lang dunang jia potlo pusi asar bura pen ningje pon labangso lo ki charli hem ke henola pen class do athaive pinlo pu Abirta ke AAC CM Dr. Tuliram Ronghang Education EM Richard Tokbi lapen nilip MSC Pabitra Rongpharpi aphan pen chenglok pinang ana phonglo kachuning ri sita kachuning ri alam RDP pon pedet ason simandet lo Fuloni Bentrubo be Chingthong PeiNews24x7. Areng Sodak ala puthak ke kumani atum ni sigelang phanam chipidun po duai chunam phan po son ang chak tum dum MSC bang nang chak lo pilo nang chak nang chak lo Diphu kan noi pia la he angke ba noi pa lang pustan ni phan ni ria ju kol lo na receive se message ta pilo na reply pe thang da man ana na receive se lo phone call bomta mani da dam no dak ta hada ni ke churiam le themat di Diphu ga de la se dam de lo non phi ke son non dirta non pia lang nang chukor he MSC bang vedat bu na pula he bang dan ni da dam no dak lo se lang phone na receive se lo mati angka lang na kor ga 12 baji pia na se na korong ti mang kal angin ta dam no dak na kor lang he MSC na kor lo mình thang mình đi nói tôi là cái sân tàu vị lang bang wei Diphu Railway dungarai kido panbari puarong eviction na sai kideng pon Lason si Diphu Rongpharpi Railway ku ngalong kido panbari arong non kacheleng bomatowar ki pathe pon thuji pura haladak kido araratum hemrit kachipri lapen haladak non kacheleng bomatowar pen puthot RVRA na thuta 600 meters anke en pondet lo la amat si hemrit anchipri ponang koklo pu si hadak araratum nang pachini dun আচ্ছা ইয়াতে আজি ডিপুৰ পানবাৰী এৰিয়াত ইয়াত ঘৰবিলাক ভাঙাই থকা দেখি পাইছোঁ কাৰণটো কাৰণটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁখাৰটো কৈ গৈছে ভাঙিবৰ কাৰণে তেতিয়া ভাঙিব লাগিব কোনে ভাঙাইছে ফৰেষ্টে নে এইটোতো নাজানো আমি ফৰেষ্টৰ নে কোনে এতিয়া মৰ্ণিং আহিছিলে JCP লৈ কিনে কৈছে এইটো ভাঙিব লাগিব আজি নাভাঙিলে আজি 12টালৈকে টাইম দিছে আজি নাভাঙালে মানে সিহঁতে ভাঙাই দিব এইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ কৈছে ভাঙিবৰ কাৰণে আমি ভাঙি আছোঁ আৰু কিমান দূৰলৈকে এই দাগ দিয়া আছে ৰাতিপুৱা JCP আহিছিলে আহিছে এইখিনি কৈছে চবৰে ঘৰে চবৰে তেনে ভাঙাই আছে ন চবৰে ভাঙি আছে তেনেকুৱাহে কৈছে আৰু আপোনালোকে ভাঙিলে ভাঙক আৰু নহ'লে আমি ভাঙি দিম এতিয়া আমি ভাঙি আছে আৰু নিজে নাভাঙিলে সিহঁতে ভাঙাই দিব ভালকৈ কৈছে আৰু ভাঙি দিয়ক ইমান দাগি দিছে যিটো দাগি যিমান আছে দাগি ৰাস্তা বনাব বুলি শুনি পাইছোঁ ৰাস্তা বনাব PWD হয় ন PWD क्या हो रहा है यहाँ पे बोलो कुछ नहीं छोटा मोटा जगह सब कोई इतना साल से छोटा मोटा आश्रय बना के रखा है लेकिन फटक से बोलेगा तो तोड़ देगा तो उसमें तो ये है ना किस लिए तोड़ा है बताया है और रास्ता बड़ा करेगा हाँ PWD लोग आए हैं हाँ कब आया है आज मैं बोला एक सप्ताह नहीं वार्निंग दे चुका है ऑलरेडी एक सप्ताह आगे आया था आके बोला है बोला है तो जो
বেৰ চুৰ আছে ঘৰ বাৰী আছে ভাঙি পেলাই উতৰাই দিয়ে আমাৰ ৰাস্তা মিডিল পুৰা 6 ফুট সেইফালে আৰু এইফালে 6 ফুট এফালে 6 ফুট এইফালে 6 ফুট 6 মিটাৰ 6 मीटर नहीं अगर तो ये तो 6 मीटर बढ़ाएगा तो हम लोग कहाँ जाएगा 6 मीटर छोटा मोटा घर है उसमें से हम जाएगा कहाँ अब सोचिए ये घर तोड़ देगा ये लोग जाएगा कहाँ वो तो इधर 6 मीटर जो देखो काटेगा वो लोग जाएगा कहाँ इतना साल से तो ये लोग है अभी उन लोगों ने तोड़ा है क्या या आपने खुद तोड़ा है घर कुछ वार्निंग दे के क्या कि तोड़ दो बोलो हम लोगों को खुद ही वो लोग तोड़ने के लिए बोले हैं क्योंकि वो लोग अपना से तोड़ेंगे तो ज़्यादा तोड़ देंगे ना जेसीपी लगाएंगे तो इसीलिए बोले हैं कि अपना हिसाब से आप लोग 6 मीटर का हिसाब से तोड़ दीजिए ऑर्डर का कागज वगैरह है क्या वो एक लगाया था नोटिस बोर्ड लगाया था वो तो अभी हटा दिया नहीं क्या कब लगाया था 1 सप्ताह हो गया हाँ 1 सप्ताह का आगे बोला था कि मैंने आप लोग 1 सप्ताह में खाली कर दीजिएगा मैं जितना तक 6 मीटर रास्ता से मैंने उसको खाली कर देना है टाइम 1 सप्ताह पहले दिया था 1 सप्ताह के अंदर में खाली करने हाँ 1 तारीख से मैंने हम लोग काम स्टार्ट करेंगे बोल के तो आज जेसीपी लेके वो लोग आया था ठीक है इसीलिए डर से आदमी अपना अपना हटा ले रहा है नहीं तो वो लोग ज़्यादा ही तोड़ देगा तो तकलीफ हो जाएगा ना इसीलिए अपना हटा रहा है आदमी तो यहाँ का लोग कहाँ जाएगा क्या करेगा कुछ वो सुविधा दिया इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं होगा अभी तक कुछ बोला नहीं है Ingdeng krehini KNCA tiripi amei kibi pon pen kapachun pon Laso long akimi arpu kepek pon along Sukuri Rongpharpi lapen kongchunbang arpu Pratima Inghipi aphansi pek ponlo Pining 2023 aningkan Paipai niphai arni KNCA asong pen Ingdeng 37 mahang kethek arni pacheton dunsi talon ponsi isi krung chingsai arni sitame pado ponlo Laso along KNCA klembarim Rengka Taropi pen song alama pangjar ponlo Laso asai long karlitang atum doan atum aphansi tame kachikimu asai Ingdeng sitame pado pon Bangso long pinang an KNCA klem dam Bari matum sitame chetong dun pen so-arlo atum ki klem ke dam nangji koson mapu aputhak sitame chethan pon lapen ilitum so-arlo atum aphan sitame man peng nang ki pikenang sot pusi lahai hu alam the aputhak sitame chethan chimung ponlo lapen non KNCA asong along kimi arpu kepachari ponji aphan pura chethan ponsi je kroi sar pensi non KNCA asong along Sukuri Rongpharpi aphansi akimi amei phi arpu kapachari ponji aphan arpu pek ponlo lapen kongchunbang arpu bangke Pratima Inghipi aphansi pek ponsi kaduk kavialam chethan et pen Mesen me et pen si KNCA asong mahang kethek arani pachun ponlo pusi pherangke aphan Abirta nang pale Fuloni Bendru Bobe Chingthong PeiNews24x7 Halo lapen ke tulong aku nang dodun bulan empe ka bahaben jisung rapet PIMF in Danglok, PSA, Aisa, RYA, Kankis, Diphu Club, Lasit, KNCA, Aple kabang ke Laso nelo, je arum pe nangsong ke akilir, angbong ke akilok, Laso akilok longke, simbur dolo, labangso simbur bangke, hak along pisar pi dolo. Lapen hak anu bangke nokekso pacong ponlo lason si dolo lasi akili rarong ilitum kien la bangke hingpi arong pensi pangbar damlo hingpi arong bangke kai kita lir seng pen cham i lapson